melele lau fai lotu o tatou waina ia ai avele nei avano te whaatalo whaatu ai whiunga le sui te taifono wa o sama le malu o le komiti whaatonu whapea fo ile sunga le tamaitai ofisi sili o pulenga malu o le pulenga ia ma le loa loa o le tatou ofisa po le tatou mtanga luenga o mai tauina le whiaua le o sitauranga le nita ea o le walauina ia o tau e fo ia o ia o le parimia tamaitai mua ai o te mai tauina o le walauina le aunga o le whiau lea na mai o tatou ia e tofu tatou ma le tatou walauina ia o aula le ufai mau tau Minisita fo ia ai le whape e tau abeto tasi e Minisita ia le tatou ngaluenga e tofu lava i tatou uma malana e le mwhai o na ngai oi mātou toa tino ma le wha moe moe o le nei wha lapo pitonga pe a le au whatasi ia ai mese lava ia le au whai ngaluenga ia awa o le wha ngai oinga i o wha moe moenga After tele la wafionga i le suite telefono mo sauno anga fa Feiloai. Ia sa fa pe vo sa tano ya pativaine pe fa fatasi ma o mto susuru va ve ai ma to iti ai to pe fa alu i nei me o Feiloai ngam fa ma venga ia so ia. Ia ma ne fo fa il to fa ma venga ma to susuru fa fo sina o me o to mafuta. Sa ma fo fa lava po le ale se tala e fai le tatou ulua i fisiri fai ngani nei. Ia, o ngaluenga malo, o whelava le tutini, o le ngaluenga i tu fasolo. Na, paulava le mea wha moe moe iai, o tatou ma le tatou tengi. Ia, po le ale mea mwhai o na tatou whatino. A le nganga lava ia si, ma whalelea ia le au nanga. Ia, ma whaamanino nisi o tafa e te tau na tātou ngai o ia ngai iai. Wa mai a foi o na whasoa ma le sunga ia pativaine. Ia, atonu se taimi e Feiloai e foi ma le komiti whatonu. Ia, ai o le tau Minisita fo. Ia, e lea le wawai mua, whanongonongo. Te isisi ua masautele, ia, ai na fale tonu ai lea o le tatou ngaluenga ai le lava o le taimi ia tatou te wawai whatasi ai ia o whea le mea ngai ai le tatou sa tau no whape atu i se tūlanga lau tele nei taimi a tonu pe whafisiri fo i lau tō whina ngalo po le ale mea o whetu una ai ia tō whina o le kabineta pe isi men fale tonu esto ino tō susuru wa vese ai ia ele le alo fa manino atu e pe foi ona folisi el lau al kabineta o le fitu na inga o Mataafa ina ia fa malusia ia le fa moe o malo i vaenga ese o lo fia una ia o le atina ele nei o Tagata Tafafao mai fa o se atina e tawa te tau whaamalamlama i au tau. O le si ala oa lea o le atunu whaamoe moe i ai le tatou te mawainga. Ai ua maitawina fo i ia sa o altala alwhairaunga o le vaon o iai tutonu o le li o ngaluenga whaalimalo. No whaipule mai le awhef se rau walurima o ngalue mai tonu o le kabineta i le awhef se rau i batasi. Au te mai tauina lava le tatou sector le nei. Ia, bole vana i le tatou authority. O le whaamoe lava o le marketing o Samoa. Ai mawhai o nau whape atu. Ele i eise no fuanga whaawhainga whaawai. No policy home o le tourism. E taua ia oi lea wa Minisita o Turisi, na pei lea e nofo ona o le tino le nei po o le pulenga le nei. O le mele pito i longa i me tau Turisi.
au isi whainga whawai foi lea e whaangai o iai lea tina o tangata Tafafao mai mo mai ia e pe e wala ese la wala no whatinonga i le whaamaupoponga le whaamalo mai o te manatu pe o se ngāluenga amata lena se tatou whaawai le ia po whea tonu e nofo ai ia whainga ia tapenanga o whainga whaawai mo le sekta ia a tati ai e Mataafa i oi whaapitoa i o le pūlenga e pe ona whaawai mai ai ma iai ona tūla fono ia te ua umitele se tala ai pe onai mana tunatunga tau amata lea o le tatou Feiloai inga le nei e momoli atu le whaamalo i le whaatinonga o le auaunanga amata mai lava i le komiti whaatonu ia ua iai foi fesui inga talo ona pale mai e le whainga malo nei whaafitai foi mo le talia o le wala auina mo sui o le tunuu ua ngā lulue ai lea pito la au o le tatou ngā duenga ia ai me se foi le toe whaatulanga ina o le pūlenga ma le tatou au whainga duenga whaamaro le ngā lulue whaafitai le tautua atunu ia o te whaamaro lua tu fo sa e loutou whaamoe pe whaise tatou Feiloai inga o se apu o whai apati bai o pio mamafa te nā mea whaise tatou te talo ia whaise tatou lunch ia le leile nā pe a tatou a ngai atu loa i le anganu ia o le alava na whea le tatou to o le aso ia le tatou whisira whainga e ofo le avea nā mea ma mea toi whaupopo mai e isi avea ngai le tatou ngāluenga tatou tau mawhai e tatou te o i awala mamama awala whaingo fie ia wale i e le fionga i ato susuru sa whapea e avanonga i foi le moli atu o le whaamalo i le fionga i le Minisita ia ala whautu e mau sa e ato Feiloai nani ia ua lo whatu e le Minisita la ua tele mea la whatatari mai mua ia le toe petu na inga o le ngāruenga le mātou kabineta ia a mo nei aso whaftai tele mo le whawheloi mai ia I'm looking forward to the portfolio tātou te ngālue e se le tele o awanoa e tātou te whatupu ai ia le te mau ainga whatupu ai awanoa e whamaupopo mai le atunu e tātou te ngālue whatasi i le ati na e nei mai te tau ana tātou langona umane nei mea ai mese o tau alevana i le sekta le nei tau ana no tau sila fia e ese a Samoa ia you know as a tourism product mai te tau ana tātou oe whama ai a tiri tātou point of difference tau te refi whataitai fua i Hawhiti po Tahiti po Cook Islands tātou oa tātou e ei lava tafa e tūlanga ese i Samoa ia mai o te langona ia o le awala na e se e ailo tātou ba manuia ia fufuanga o loo sauni mai ia o le a tātou whapenao na tātou sāwali whatasi i le nei foi no foinga ma le ngāluenga ia o lo whiunga i le suitete fono ma le tau kubiti whaton ia me se foi le pūlenga ia e tātou taulongonongo i so se mea o la se mea o ielo tau whinangano e foi se mea e ielo so umawhau whaunga ia tātou whapena o na whaasoa ina ia toi wha maai a tiri ia le ngāluenga ma le wha moe moe o le nei au nanga mo le atunu ia manuia le nei aso manuia le tātou ainga ia e tātou te Feiloai pea so i fua mai e manuia